ayeuna bade dibinganku Neng Melisa Jerlin Ardianti. Yo, mangga Neng. Tah, Neng ya mah laguna teh bentang-bentangnya. Da jiga bentang ieu mah serangan mentak berkelip jiga bentangnya, bentang timur, bentang 7. Bentang 7 mah obatnya. Yo, mangga dur banyak bentang-bentang. Geleduk jegur sinaksenan gumeter kadia papater. Kanca-kanca henge bentang-bentang saja manjat ka pakalang. Gending angkir geura pirik, kendang ngemprang geura tepak. Kepapak kadia waladan Kang tumiba. Ngajak